بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watukufikao suka wazima harma mahadisi yatu ya hena usiku afikiringa simasiuha kuu shati ti kusudi hauka ndele raikao enafasibuha jirike wazima ili uhadisi mbawi juma masala mshinzi ikao manama madumze wano kusibuha bas jere hadisi mbawi juma encore une fois de hawa ya siasa ikao ivumiao harima imasiwa tibahi rije ivumiao homasiwani watukufu. Kabla ya kuandisa mhadisi yatu ndo humjulizani ya ukarejili wani wafati wa mwana msho watu ikao hafarikana na dunia usukwalewe inu harumo mjo ikoni mwana msho watu ikao hakamengoni mwe mashababi wa humji hakamengoni mwe wanashe watu hawana nashwa hatu ikao wakana nkulio za kishababi za malezi mema ikao alaikum salam ikao hafarikana na dunia usukwalewe inu ikao ngafikiri zilera rizilonizo zinu imadziho ya isa yafanishiha harimo mjo ikoni abonge dorenga ishwabashinu nibeho mwono watanga usonimo wanama wanzani wangu ikaundu wa jomba wa Walid nibeho mwono watanga encore une fois usoni mfundi wangu maître wangu ikawe ni ansomesa judo maître José Chakrina Nurdin Abudo ikao wende mwanahe ya mzaya harmo mjo ikaya mzaya harmo mjo ikoni dia farikana na dunia usukwale wenu abonge ngamrangosho bashinu ni beho mhuno watanga usoni baba almarhum José Chakrina Nurdin Abudo ni beho mhuno watanga usoni mzazahe ikao mzazahe mwanzani wangu kuishiliana alhamdulillahi wananya mzazahe wanti pia ruwana washa alhamdulillahi siwishiliana miezi Mungu ujo mrehemu ya mlazi wema mwana msho watu woi ikao hakamengoni mwana na sho watu wa humji wa ikoni ikao haka uristehi ikao haka ajabi haka ujua uwahuwahe haka ujua zelimiti zahe za kimndu na mjombahe za kimndu na zikiwa mndu mwana nyasi woi hafarikiane mwana msho watu woi hafarikiane dunia lejio la leo inu magharibi ya leo inu abonge amdangosho bashinu huliko tsunde bahati tibiri banu nibeo mhono antranga encore une fois usoni mweze famille usoni mwa babahe José Chakrina Nurdin Abudo usoni mwa mzazahe Zalhata Athman Asmaku nani mwanashe wangu mwanzani wangu Hisham Athmani Asmaku ikao wei mingoni mwa jomba wal marhum ngambeo mhono antranga Mwenyezi Mungu jumrehemu inshallah yambe makazi mema yaribe umri mle yaribe hatima njema inshallah ya hali rijuhu Mwenyezi Mungu yajuri tamani na ujuliza ukae madziho yafanyishiha harimo mjo ikoni masihu ya lewe inu abonge ntoka uhanza nirengesho bashinu kabla nijanjia hadisi yangu nivo mhono atanga usoni mazefami usoni mwanzani wangu ikao karibu hakuni mwana msho watu wei ikao hafarikana ni dunia usiku wa lewe inu watukufu usikwale wainunga si le 16 décembre maudu le 17 ikao le 16 décembre ri karimwambiani yauka baada rishi ya video ya kayafanyi wani waziri mzamani Ashraf Said Hashim harima enti ya Faransa baada rishi ya encore une fois ces déclarations zazile ces déclarations Zadovitsena Mohamed Daoudou, ces déclarations Zarazida, ces déclarations Zamadumze, ces déclarations Zaletregolopia, le 16 décembre Zashabuhani le Tengolahe, le 16 décembre Watskemru Joroha, Watskemru Jedazini, Watskejao, pas de taxi, Kabati, île morte, ville morte, aya, gari morte, Kabwa morte, pia
wazitanganya wone holiho si washashimaha haramwe siasa shemba bititiriele wao hawemba bititira dunga uondo siasa wanu mchwa ba mimi rangu 2001 na njia harimo mnofu wa siasa miuyelewa ya uka uongozi wa siasa wa Komori hata jehunde leo kwa jaelewa ya uka uwana wa Komori kwa jaelewa ya uka wa Komori kwa jaelewa bahata wala mapartiza wa hao wa kisiasa kwa shindi wa waelewa kwa tushinda wa wajua ya uka Mkomori kuna uja ubakishe bonze hau ubakishe barazani hao hau shepa ubakishe harmaze zehe rabaindi hau ubakishe harmaze rezo sosio umwambie kafanja ubahe yafanye ngojo tende halafu ya hudunge mitila wa example en 2008 2009 2010 wakati rakaushidana na Sambi kisiasa rakauhandari mziye ramziya tianjeze manda ramziya ya nike wa mali tournanti sha ema lider politique waka waritende ya wo utende ho usoni ro wakao bonzero wakundani wo utende watu sisi recording waniru wadungu winjini wa hao wakawafungwa winjini wa hao waulwawa winjini wa hao wakasume na terror na winji wa hao rijuao ze Abasimaju rijuao Somad Bwana alepoku rijuao Bruce rijuao Muhammad Ismaila Kamaru Zamani alepoku yani litengo hilo pia wafungwa waulwa watabishiwa wadungwa gabo ulwa hafa marehemu Faruku waupia danganyiwa sharika na ndongo nzima raka uamini wakautende watu rekodi ngoniri wadunga haina ndo wafanyao shako jaka ubakishar mweze kana pezao Faransa wela Fritine ledi wala la Courneuve wadwamba na mjwe msopareni na mjwe mfanjao Mkomori yekanza iyo wandwa siasa kwa jaelewa hata jeunda basai wandwa siasa surtout walo kinyume mara isazali kwa jaelewa kam Komori yekanza mromwambie kana eda sekwebwe bala yo hanza ya huo nengo sekwelebwe halafu ya jia hudunge ya hangari ikanga manyisa ufikira nzima Randi le 26 mai 2021 haou juste quelques mois avant le tengwe la tosha, le tengwe la SMS, le tengwe la zile, le tengwe la kwa jaka ula waukazizo wakwala waukazizo wa Komori madati azalingu joro haja ungarjo mtoa ungarjo fanja hata ijehunde leo wabakisha harimale burukutini juzi wa mango parau wa Komori hari wasopareni leo watede hazini watibue maluka watifanyeze taksi watike mbujo sisa watike mbujo dalimi watike jufanja encore une fois wa Komori leo watriesha wa matsoni wawambia kana vous n'êtes rien pour nous imposer un âme narabidi rien et quel tengola madumze et quel tengola la mzee wangu waziri zamani Ashraf ekele tengwe la zile ekele tengwe la Mohamed Daoud kamjaelewa ya ukana siasa ikifanyisha helilu kamjaelewa ya ukana kamna ujua mkena zikwindi zinji za kisiasa ikawa wa Komori wajuka humnika ni credibility wallahi la adhim ngamjoka harma za rezo sosio na wanga mjibiwa baka zuki wangu wa madumzenge banungu ndungo gamjoka harmaze rezo sosio mchodo hamba proje mtofanya proje harmaze rezo sosio hata gamfikiri hata turnati ya mwalije amshuba kisha harmaze rezo sosio parce que hata junda basainu kamtuelewa yejira yahu wa Komori kamtuelewa isho wa Komori wowo wanzao kamtuelewa isho wa Komori walunisho wanzao wanikiwa haina masihu haina wakati mjohelewa yaho maudu nga mjohuishia baadi ya waziri mzama na Abduswef
yende atanganya nele tengwelahe na Mohamed Daoud wa créer opposition unie. Amadou Mzee na Ashrafi wajawa kantunu wa créer convergence ya contre Azali. Maudu ngamjoishia wabuhe tengwela saa tena li créer lo hari wala duwani ya opposition. Encore une fois, ngamjo wana helilu hata wakomori wakensi wa aminio izoikao duanikiwao izoikao duwaonesiwao. Karjapa rozamba wala kartuzi confirme ya ukana banu enti ngio ngendao a 100%. Au kabanu enti basauha a 100%. Mitile wa uzamba ya uka obahanura wasuli banu lewo obahanura wasuli banu lewo ze realization za fanisho na Rais Azali ranzo wakati ya rengezi wasuli banu wallahi ngizo ze realization ikao sisi wahanjume ngarijuju wa ujifahari hau ngarijifahariyo ngarju zamba na si wa zamba homa rengoni ujoka kubali ujoka kubali kana kubali iyo dro ya haina mndu mzima shakar na ukubali karna uba nafasi Mungu harika tuanza Azali harika tuanze serikali ya Azali, harika tuanze mawaziri wa Azali, harika tuanze serse yabo bahi na bala jana zeno zirumishia hao leo. Yode message na yere ya Shabani juzi. Zeno zirumishia hao leo, zinu Shabani dia zipanga ya zitayarisha ya zelesha ya wamali, ya para wamali ya wambi ya kanana rivoti na rfanjao, ya ambi wamali kabane tournanti revisewa, 5 ans renouvelable une fois harmesha isiwa, ika onduwa rumawe tournanti. Halafuka Shabani leo, ngureje ida ina madumze na Ashrafi nilitangola hao, waje wambi ashe, balaga ranta tournanti ya 2026. Ne prenez pas les Comoriens, ne prenez pas les Moéliens pour des gaou. S'il vous plaît. Ayez un peu du respect aux Comoriens qui vous croient. Tida siritum aminin, niratuparum aminin. Mais les Comoriens qui vous croient, les Comoriens qui sont derrière vous, derrière vos idéaux, donnez, na mwanike. Ijoika wongo shawastahiki. Haukaka mnujua leo haujana ikililu par exemple yaka raisi Mohamed Sanu yaka makamu raisi Mohamed Sanu yaja Leo Shabani yaka vice-président yaka vice-président tena au parlement Fouad Mouhaji yaka ministre de l'éducation yaka vice-président Mohamed Delarif Ukasha Hassan Ali, Dr. Hassan Ali, ani uwandu letengwilo pia, uwandu ikao wana wakomori wazaliani haramwashe isi wa shamwali, ikao wakana dhamana za ukana lewo ye mwali, enge waka wafanya hizo wa mwali wakautaha, mwali lewo ijuka iwarahemu, mwali lewo ijuka dingoni mao, shatumiza wa mwali lewo watuwishi liabo Shabani, shatumiza wa mwali lewo watuwishi liabo Ikililu, shatumiza wa mwali watuwishi liabo Fouad Mouhaji, shatumiza wa mwali watuwishi liani ni mavamana wa mwali, mwaka ya juzi na jana, na wiyauka wakati makana zidhamana, kabati ya eshele ya shisiwa, shahena mbu hakaenda mbio zae, haechi. Isababisha leo uwa mwalingwa elewao ya ukaze realization Azali ya jifanyari mwashesi wa shamali engezi nusikazi ifanywa nuwana wa mwali bahile uwa mwali wajoka wakadingo ni mwani hakahina mwana mwali ya jojusasha hitwa hangalie poro ya bangoma mba ila Ikililu na Fouad ndo ifanya wajohaba kanga sidingo ni mwa honga rushangira siasa wajuse mato wangalia desengorgement ya he capital ya mwali Fomboni wambakana inu Fouad ndi yafanya inu Ukasha ndi yafanya yaka ministre de l'aménagement wajamba Ukasha nga sidingoni mao. Mais quand on regarde tout ce beau monde pendant 10 ans wakanaezi Mali c'est pas en juin, Moélie c'est pas la Grande Comore, Moélie c'est pas Mayotte, mais Moélie est considérée comme l'île la plus petite de l'archipel des Comores. Ça veut dire qu'abo ani mahuta juu ya hao kajaka ya maanji, kajaka ya makubwa, kajaka ya ukana leo wana wa mwali wakanaenzi panda mahakume kakwa shindi wafanya zenongo hizo. Halafu ije leo Shabani de ujo leo yambiwa mwali kana na mjomu hime bawa sigarta hawe turnanti basi na mumlishe tu
amumlishe tu. Abonge na mtafadhali mielewa ya ukana enti obahano isa ya faliki haina mndu yelewa ya ukana hakana dhoma na leo katine ze dhoma na ngonza temsa jaja ngari parawe madhoma na wajaula haina mndu yarumie zemvuza ho dhoma na wahe yarumie zemvuza he sharia shilio a sa disposition ya bidi ya shirumie ilo wanduanu leo watija wartini ya msajaja harumwensi watija wartini ya msajaja harumwensi juzi tizamba ya ukana ye cause Shabani wa défendait au leo ya ukana watsahao tournante le 26 mai 2026 tizamba juzi zamba ukana Shabani mwanzu ya fanise ye mbwana ya 2010 rakawani ya tournante ya heshesi wa Shamali Shabani mwanzu irenge ya ifanise no wakati ala ni ukana kazina ufanisiha hauka 2009-2010 rakawani ya tournante ya heshesi wa Shamali amwesheleyo Rais Mohamed Abdulwahab hanambia hadisi gasoha hebu masiuri kanti bahi hanambia ukana mengoni mwa ushashi hikma ya kisiasa ilona Rais Sambi dabia ukanga ubahanu watiti ya jorishinda ubahanu yabo tsindae tsidema conseiller juridique wahe kabati ubembeyo nabo bahanu yabo enge Rais Sambi habo waswidi juridiquement ha jorishinda timuzisa yenda huu sweti kamtanzi surtout andu amanda wala wandu wa hikma Muhammad Abdulwahab kao zenuzahe kangwambo mruno ndogo za hikma kisiasa kisharia timuzisa hizi ndongo hindi bai Muhammad Abdulwahab anambia ukana vanu Rais Sambi habadile sharia afanyisa referendum isa ivalidewa si kartu kubali she referendum sangio yao ivalidewa Rais Sambi wanda jirumili ye sharia shanyumeni shinu ya shibadili bahiba Rais Sambi wana jorishinda engebana hato demisione hardabu harese voti ha harmonize ze election ha pose candidature bahiba ha jorishinda Shabane shatongeza Rais Sambi yatorishinda dabu ya ukana harese voti waja sharia shanyumeni wajo sharia shanyumeni shinu shimrumishi na shintere shemwanti raisi ntiyo kamnelewa ani Rais Sambi hakauhanza sharia shanyumeni sha 2009 shimrumishi na shilatere shemwanti raisi shemwanti raisi de sharia sha 2001 na Rais Sambi vanaba sainu esa joji uzulu harumaze dhamana harudi babo hapoze candidature harma sharia shanyumeni shinu yabo hajori poze mvuzo ntipi shaka bati mrulona hikma ya umwambia isababisha wakati rakawana na Rais Sambi na tournatide mwali rika na sharia dans notre côté ane sharia shika harmwe kanya hatu rika wana bwana reaminio kana ngasi harmwe sharia shabana basaino Rais Azali haja harevise constitution en 2018 hakauhanza constitution ya revise ila yimrumishihe harumia ya hikma ya Muhammad Abdulwahab haji uzulu harmaze dhamana ça veut dire que sharia shila shamvoti hashiri dingoni parce que ha démissionné haroha harese voti zinwa jina harima sharia shanyumeni shinu hafasiri ya uka sharia shanyumeni shinu de shilio en vigueur yabo Shabani kuna ujua ureje haruma sharia ikao kashina ujua udefende hauka kashiti wakati wa Sambi sharia shika yarika ushidafini kashija kashabadiliwa kashija kasharuha waja sharia shanyumeni Rais Sambi hakanza rumie shanyumeni na shilate de shamvoti zilade za mzingamanya Rais Azali haja havotiwa he sharia sharevize wa 2009 na 2013
haja votewa haone ukana ngamrevize sharia shinu hashirevize shabo yakauhanza ya rumilwe sharia shinu shanyumeni shinu hambio wa Komori yakana mjere darma voti gam demisione amnego konja ni rohe reorganize election ni rudiwa botena nende harumwe sharia shanyumeni shinu ushafanyishi afasiri ya ukayawe sharia shanyumeni shinu shinde shilo en vigueur abo shabuhani kutsina namna ya ukana wanze ukimjuma he sharia shirumishi hao harumwe jaula haukaka bati kanuni ya sharia yihu protegeo haina wakati ujohanza unjia harima namna ya ukautie belbala harima umoja wa hensi utie belbala harima mkubwa zima wa hemasiwa wanzo utie fitna wa hari yao lazima mahakama lazima zemvuza mahakama lazima zemvuza haina dhamana uloa harimwensi urumili wazo ili uielewe ya ukana kuti mjuma sharia kuti mjuma ijaula umna demonstration mtiti na kauhanza ni monese riwasuli daraja banaba sainu gabo expression juridique ya ukana la loi n'agit que dans l'avenir, elle n'a pas de points rétroactifs. Et sharia raisazali ya shamvoti 2016 ya wasuli hata 2019 ya jaya fanya sharia shinrwa jina kajaka uhanza rumie shila hashiransi haja ngurumio shinu ha demokrasi ha voti yabo kuna ujua leo shabuhani uje utahe urumie sharia shahisa sharevizewa wa Komori wakubali sharia shinrwa jina ikatside shila ijeke ngwanzo shirumie. Encore une fois, je commence à comprendre ya ukanabanu siasa ya hensi sisi wana wa Komori e generation ijawa basayi rawandu wa shera wandu wa ume wanu ngachwanza rishindwa nrabo hamaha minji ya wandu walio harma siasa shekar rwanzara ngaliwo ukweli wandu leo wamangu wa ukinyume maraisa zali ima dinosaur wamangu wa kinyume na raisa zali kamrudu anzangalie mbio wafanye fasi politiquement haudunga ya mishinzi haudunga ze sharia haudunga haina ndungwika ungaende sawa yensi mbugu elewa kana ngwa or la plaque hauka kwati na namna ya uka washinde wa samahani amtasama uka daura renga wajao masifu bas je suis et car je conduis en parlant bah et car do hanzara ngalie o anduika o do alokinyume mara isa zalaba hainu nungu yeliwa kana wanu anduika o kweli ngwaona ila siasa hozitwani kweli ngwaona ila mahaminji ya kisiasa shala kulli hal kwati na namna ya ukana leo wandua waware kisiasa hauka ikawa nwanza waramene harima wa ukweli ikawa nwanza waramene harima enamna yensi ya bidi yende mbrunge elewa ka wanduika o lazima wake or la plaque abonge watukufu leo le 16 décembre leo le 16 décembre wakomori wenji wakaulinda ya ukana izoletengwe hau uwandu wa siasa watedelwani ni Ashraf harimwenti ya Faransa wakaulinda uwandu wa siasa watedelwani Mohamed Daoudou Komori watedelwani Zile Marseille ya ukana le 16 gaba joka jawu ngabwenda hata mabale 16 yo raisa zali ngujoroha raisa riwambi ya ukana wallahi billahi ngarimlansi yao ne defi kamna ushinda ikawa mwendo ndaunu ikae namna ndiyo kabati namna ya ushinda msise wa Komori au kabati namna ya ushinda mkonvenke wa Komori harimanongo itoka uyonsi ya husu revendication ya husu mandamano ya husu namna ya ukakinyume mwa raisa zali namna mbali yawe
Bah nous ici d'un côté si ngari arrangé parce que ngari elewa yauka on a en face de nous wandwika wo siasa ya heanti kwa tushinda waona enamna wabidi waibadili wa Komoro mruajo elewaje yaukana gasina maha ya waza zaidi ya mahamitano waongozi wa siasa wanu kwa tulawa haina wakati wekaziza wa Komori madati nongo wajuao ya kwa tina nongo wajoshinda wafanyie wa Komori kwa tina nongo wajoshinda wafanyie serikali haina mtamwezi haina ntwamaha azalingar domto wa maudu azalingar dombe hajao leo nabo haina wakati watongo huja weniki wampwala no wa Komori chuzi wamba mzuani nafanya ilmordu watike mtu atola wa dagoni watike mbwake mtu ato henda afanye tijije watike mtu mashaka tout ça et le jour J huono kaka bati hata mriastehi zenongo ikao nuambao wokwa elewa hata mpaka daba sainu kwa tuelewa ya ukana vanu haina ndongo wa ambao haina ndongo wa wambia wa Komori lazima wakae suivi lazima wakane ndongo za witarisha wa Komori leo imhunga hidaula harimaye umkonti ya intronisation ya hema kandida wahe janibu ya CRC onti pia rwanda harima élections législatives rwanda harima élections communales wafanyisha mkonti harima mjiwaezi mkonti ikao ukauhakikisha haukauranze emakandida wahatu ikauranze emakandida wahejanibu ya siasa ya CRC onti pia bandi yabo redungu za hutuba bali na mbali miongoni mwizo ya hutuba ya hemu wa daula Rais Azali hutuba padamana ikao miongoni mwa zendongo ya zamba ndugu ikao rikanizo ofikirani rekauzifikiri rekauzitwalia shakarjaka usubuti uzamba hauka siwandu luharuma janibu ya siasa siwandu ratendelwa ni mapoliticien ikao siwanza haina ndongoramba au surtout ndongorielewa au yauka ngizo fragile siwanza linde mabamana wa zambe ranzi gesa ila watu sisi rirenge yerele muwa hejaula usukale wenu mengoni mwa zenongo ya zamba harumwe hutuba yahe samahani atsikajandrenge wafaume bana ujondo wafanya hazina siho yabo lazima waje wadorengwane. Bonjour. Bonsoir. Merci. Il y a des travaux? Il y a toujours des travaux. Depuis toujours que je suis là et ils disent le train il s'arrêtera en 22 heures et tout. Et là heureusement, je me suis rendu compte, je croyais qu'il y avait écrit, en tout cas quand je montais dans le train, il y avait écrit Conflans-Findoise et Conflans-Saint-Honorine sur l'écran, le même train. Et là, je vois heureusement. Ça change à mi-chemin. Il n'allait pas me déposer à Conflans-Findoise. Je suis sortie du train. De manger tout ça pour les autres magasins, mais ça ouais, c'était fermé. J'ai trouvé une solution. Je suis allé au non, au dépôt de mon travail. Je suis allé à mon travail, je trouvais il y avait le monsieur là qui était là en permanence. J'ai roulé sans lumière. Qui était là. Après je lui ai donné les papiers, il les a sortis.
c'est nul l'imprimante que j'ai. S'il y en a un qui marche pas, alors... Là, il y a tous les autres, ils marchent pas. Et ton rendez-vous, c'est à quelle heure? 9h. Du coup, faut sortir à quelle heure? Normalement, d'ici jusqu'à là-bas, je fais à 27 à 30 minutes. Mais vu que ça serait des heures de pointe, je sais pas, je pense que je vais partir à 8h, 8h15 comme ça. Je sais pas, après Naouida, je sais pas. Ah, je vais dire que je travaille pas. D'accord. Là, quand je t'ai appelé, là, j'avais 20 minutes de chez moi au champ. Je dis, mais est-ce que je peux être là avant la fermeture? Mais je me suis dit, non, Je ne vais pas laisser rentrer. c'est pas du tout possible. Auchan, il reste ouvert jusqu'à quelle heure? 21h30. Ah, ils sont pas encore arrivés à Nairobi. Ta cousine, Qui ça? Nasiba. Mais non, ils sont pas partis? Ils sont partis à 16h10 au lieu de 11h. Ah ouais. C'est pas à cause des tempêtes que les avions ont volé. Ouais, Fatoumi, elle est partie samedi, elle est arrivée aujourd'hui. Bon, je finis ma vidéo. J'arrive. Il y a les clés? Non. Je peux amener les clés. Sonner. Tu vas sonner. Amtahusamaha watukufu. Ukaenda ndira mjao ya uka. Voilà, mjao ya uka zitabuza zatra. Lazima mja fanye mbao shofera mbawe. Amonge usikwale wainu ejanibia siasa CRC warinze wakafanya une ambao intronisation de région de la diffusion annulée. Wakaufanya une ambao intronisation ani wakauranze wakauonesa makandida wahe janibia siasa CRC roenda harima députation roenda harima voilà roenda harima zenye chaguzi zahe madepute roenda harima zenye chaguzi zahe mamer ne maconseillers municipaux harima nsi hatu bandi yabo imhu wahe daula harengo mrongo na miongoni mwa zenu yahamba ikawo
siri lodingoni hunu hau siri changiriao hau sirilio harima ejanibia siasa rizireme ya masama rizireme ya koti. C'est le fait ya ukana imhu wahe daula hahisi ya ukana umlungano wa hatu, hahisi ya ukana ekisiasa yoti darma janibu ya siasa sersilai shaharma janibu za siasa zindwa jina hau harma ekisiasa watohe ya wanduika wujwa kama frustre harma shwa zafanyiwa ngawika wokwa resiste wo fanya front wo kama frondeur ngawika wokwa resiste ukana namna indwa jina ya ureagise yemhu wahe daula haelewa na hapara wanachama wa SRC hapara wanachama rishangiria wezi ngamrengwerele izo ya hamba haina mndu hajuhanza ikea ke depute harimwe bavu yae haina mndu hajuhanza ikea chagulwa ya kemer harimwe bavu yae haina mndu hajuhanza ya chagulwa ikea ke conseiller municipal harima elejera lai. Sha en demokrasi wafanyishi hashua. Shua ikawo haina mndu, haina bavu, wachagulwa mndu mzima, wachagulwa esupleya wahe, wachagulwa endomeri, ne makonsigi munisipo, wajoka ubalia eshampa shahebili. Eshampa shahebili. Eka redo hanzara angalie, hau eka redo hanzari ritunde, harima zenongo zafanyishiha, hawa harima zenongo yemhuwa heja ula ya zamba, duka hapara ya ukana ze frustration za hatu, ze frustration za haina mndu, ya kahanza ke depute, ya tu hundeba hati, ya kubaliwa, au ya chagulwa, ni janibu ya siasa, ya kauhanza kemeri ya tunde bahati ya chagulwa wachagulwa mnumra jina ni janibu ya siasa shaya elewe ya ukana haini ya tamaniwa haini ya chagulwa haini ya rengwa haini ya tsawa uo ngubaliyo eshampa ne couleur ya hejanibu ya siasa ya CRC harimwe mabavu na harimwe imiji yabo haina mru amini ya ukana nge harimwe yeran ya hejanibu ya siasa CRC. Haina mruika ungu amini ya ukange harumwera ya siasa ishangiria wemu wa daula lazima rishangirie haina mwana uvubalia ishampa shahejanibu ya CRC ujihundo harimwe mabavu ya hatu harimwe miji ya hatu harima emira ya hatu. Ni mesaje muwa daula ya kawibeha hafasiri ya ukana haelewa ya ukana ekisiasa zi frustration zuanzo kazinji surtout harma wakati ya mandaun ya ujoona ukanga wyo kandida wa CRC ulobambao ya mbwani ulobambao ya juu ulio ti hambu ulio mbajini ulio mitsame huli we mwana wa CRC kutu ani kujajibiwa wola yatendeziwa ulio kauhime umshangirie huendengo fanyo kampani contre yaola ya chagula ne janibi ya siasa ya CRC ne parti yabo lazima uelewe ya ukana yabo tu es contre le parti ne ka échoué ya wata na waba hu échoué yo ne message mhu wa daula ya kauhanza ya iwe yo ne message mhu wa daula ya kauhanza ya itriye wanachama wa CRC huitwani ikale umoroni sud ikamoroni nord ngabo kandida ubalio champa shahe janibu ya siasa ya CRC nebile yabo lazima haina mwanachama wa CRC mwanachama wahe ubalio champa shabile lazima rekedingoni mwe candidature ya chagulwa ni janibu ya siasa ya CRC hauka eka hundu yo de parti de ya hundra yabo hundu eka eshue yo de parti de ya eshue yabo bahu eshue yo de risala yemhu wa daula ya kauhanza yabe wajalia wakumuripia waishie hutuba yahe haina yamba yaishia uha kanambabi
ya utwanza ukanga muna mweze rezo sosio wanduika onga si siasa nzima wanduika onga shangiria nga si haruma janibu nzima wanduika onga sina lideri mzima nga shangiria janibu wa siasa ya serse haruma ze rezo sosio nga mono winji ondunda si kwa fanyao campagne pour un candidat autre nabala e janibu wa siasa e bavuida nga sina candidat. C'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté politique. Tina ujua mimi nikeikoni. Hauni karme bamba uyambwani. Nga sina kandida ya chagulwa ne janibu ya sersi. Odo ya votiwa. Na nimanze, na mtanze, sha ya ideoloji politiki yangu. Nga muamini ke janibu ya siasa hangu ndainu. Nga muamini ke politiki ni shangiria ndainu. E politiki ne janibu ya siasa ribe ha kandida harume bamba uyambwani. E kandida ula miti shila na hao miti mwanza. Shagami harume wajibu ya ujalinye. Harume choix ya fanyiwa ni parti. Et quand tu jalinye, ne t'affiche pas pour un autre candidat ou liyo contre e candidature ya he janibu ya siasa wamba ikao gweshagiri. Parce que ikao fanya hizo, yabo d'office kuti mwanachama wa SRC. Yabo d'office kuti haruma ye cercle ya he politique ya SRC. Haukayabo haruma ye guerre, haruma ye bataille, riva ya tenu nzima, nga sina champa nzima, ribala beramu nzima, mais tu es contre moi. Nabala ennemi nge juste en face de nous. Yabora guda basainu, uandu waka haruma ze rezo sosio, wakana wanarongo wao, na ribadili. La mesedit, yemuwa hedaula haisa, hambe zabidi zamba, ezabidi zifanyishie, lazima sonti pia, haina mwanachama, haina mru amine siasa ya janibu ya siasa ya SRC, haina mrulio harumwe ya siasa ya muwahe daula, lazima rijalinye derrière les choix zafanyiwa ni parti harima zenye chaguzi zinu razigabili zinu. Iyo de namna wandoba ani iyo logique ya kisiasa ya mrukao kana kuna ujua ujewa kalami serse kuna ujua kalami kamshangirio Rais Azali na bale kandida Rais Azali ya mbeha harume bavu yaho huendengo shangiro kandida mra jina ulo kontru ya mimi kamjumambia mimi relation hangu mina Hisham wafu manasmako ikoni omdungano wangu ikao mina emi mkonsidere mwanashi wangu si hadisi si exchange si ani sina mahadisi minae Hisham Wathman asma kwikoni shabu ya nabia kangondo kandida ya nabia ya ukana vanunga mina intention ya uka kandida harma za election législative tika honnête minae sababu hushbeisha mide mwananyu riko hishiliana riko fanya mahadisi riko hanyisa riko rana fikira riko rana nrazi shagami harma janibu ya siasa ngami harma janibu ya siasa ngamshangirio kandida e janibu ya siasa iyo ibeha kandida harima ebavuenu e janibu ya siasa inu ibeha kandida harima ebamba yambwani umdungano wangu ndamina o na ubaki shaharmwe siasa ngamina kandida ya bali yawe eshampasha hejanibu ya siasa ya hangu yawe logique tina huvoti tina hufanyila kampanye au kangamina kandida clair et net. Iyo ni namna zenongo zabidi zifanyishi. Iyo ni namna zenongo zabidi zendele. Iyo ni namna zenongo zabidi zikaye. Haina bahanu, haina bavu, haina mwanachama wa SRC, haina mwanachama wa ushangiriwe siasa ya muwa hejaula, haina mwanachama ikawo rekubaliana ukananga sina mwendo mzima. Awonge wanama watukufu batandisa hale video ya hangu ngono ngabo wajawa basainu wajawa wadona mbiyaka haririfiwa nabo wandise video ya hangu tsirige plus de 10 minutes
iliwonesa letanga hilo iliwonesa mwana mshohatu rafiwa nibeho mhono tanga usoni mweze fami nibeho mhono tanga usoni mwa wandu pia alafu wajaba sainu ngwanza ike wanambo zitwa wandifiwa uiboltu wandifiwa zikwangu usufu ewingi banurifiwa jango fanya singwa ngwambo siasa ngwambo ani mbutona wandu ikao walala wajuha halafu wani parsa ngamrongo aglabu yo watabisha kati abantu ngamrongo halafu ngwarengao waifungatse ani waitsanganye ne wafati alaikum salam waitsanganye ne wafati wa mwana mshohatu revenez harma video au dès le début mwadi mwashi zo nahamba ngwajala njajabana niremao muziki njajabanu niremao ni za marumba njajabanu ni jibano ngamambo izo ikao liko hamba aglabu ya hazo liko hamba hina wakati na yaba abonge wanama watukufu amfikiri wasukale wa inu ubiri wakomori wenji wa au amini au kanale tengola bolt na Ashrafi na Mohamed Daudu kina tengola hao wakauhabili na madumze wakauhabili au kale sezijao watu le shayon matsoni ni wakomori encore une fois au kawaonesa ukana niti wandu wakamshide mri impose siasa itoka uyonsi au mri impose maisha itoka uyonsi hauka wamonesa ni encore une fois yauka rahaka mjawaswili idaraja ya ukana wa Komori wamnike ni credibilité politique harma izo mwambiao harma izo mfanyao hauka ranziba la bientôt je ne sais pas 7 ans je ne sais pas 6 ans haina usiku ngamtsongo jabanu mwakazama dati haina usiku ngamtsongo jabanu mwambia ndongo mnyanya na mafitsi abonge Léo et Villemort ika Charles de Gaulle il mortika Charles de Gaulle aéroport jakeja kamorodi abonge amubushironi bitsema siumema arjoro na tena wakati wa saa tena insha Allah marhaba menshi